Hello guys, Karom. Dilita Umrangso dun ijipu la sinali tunda bang ingnon chitong inang ladak amala si actress Bollywood actress Jacqueline bang ipu ladak Umrangso long amala sinali tumta bangon nilita bang po la si dak chitong dun ignang la si deda bang ke 30 November 30 iglo non ke bang ji amala si ili tum kaching hon nai kilang men nai Bollywood pen kilang men nai actress non bangi amal sinali tumta bangon nilita bang policy chidong non ignang de ho kado kabeta actress Jacqueline bangi pumasin nili bang excited lo chisik dino de ho la sinali tuma chisik ngon dak dunra pet nang Jacqueline lang dunra pet nang alang likan tek big chitia kelaya re o bebe chitia kelaya re pualang li la so alun along alang li phane nili dak bang ke ekdom ning dok pig la so video long ke la dak man se alang li phan ke famous lo bon la penili la dak man se alang li phan ke acting punon jat non la dak man se nili bang ning dok ijat la dak lang mi uya ke klang cheng lo bon la so hu nili ma thaduna tengte amala si kapre long sta me du olo kick to pipine la hai kiga film long da Salman Khan pen la acting la pe la dak ta lang mi sen mala si tong dun ik nang Jacqueline la dak bang po la dak nili tuma theng no bang po nang kan po ko pitong ne lang si tami dak dok po son ma son la si no nili tuma nge lang ra pe nang ke lang dun le che enjoy do na lang fan nili ta bang kereng thek long le pin lang po la si la Umrangso long dun lo te non thek long po lang li fan la si alang li ko an ma ke lang me ke lang no ta dun lo te nili tum chini dun ik pu par ke la si de ho do na tum la si hadak Umrangso long chi tong ik nang ka dok ka beta ma bye bye